Kardong pini Newsfast Karbi Anglong Birta Khanjibang Nilisani Songjare Ninglenpi Aprangsi Birta Kepipen Arjrikha भारत बना लॉन्ग कचिटोन दुंसी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी तुम पीएम नरेंद्र मोदी अमेठी नेके कायदोन एम्बुलेंस हुमथम काउंसिल पेन हमरेन चकेहुला लपेन उम्पनाय ब्लॉक अतुमाफान सीएम अरिदें कहोदाय पन लांखांग सब बीट ऑफिस साइटुआ तुम थिंगपी के बेंगतांग केनेपलॉन्ग Kecengsi Nilip Inghi Memorial Football Championship Kepangcheng India ada radangpi cutiki arat Farmers Bill 2020 aron CNNG labang soron parliamen along kedeng pen ceparai pon derote cutiki arat tum kejokwan kawiderji angring cetan dekok putak kecedon de angtek cepaklangsi Bharat ban pukangkir ke phasai kedeng along paciton dunsi KADCC Amaipu Mate HAD Minister Barim Korsing Ingti Kejalin Pen Dipurong Supiang Bong Rong Parpi Rong Be Towar Kokpli along Prime Minister Narendra Modi Amepi Me ke Kaipon Labangso Sai Angdeng along APCC Amaipu Ripun Bora AICC Chunbang Kemang Pen Bharat Ban Mate Bharat Adet Adangpi Sai Chituki Mate Farmer Satum Kacedon Dundeang Tek Cepaklangsi Kangkir Paponlo Lapen labangso Bharat Banasai Kedeng Pen Paceton Dunsi KADCC Amaipu Mate Barim HAD Minister Korsing Ingti Cepatir Piponsi Dipurong Supi Rong Parpi Rong Be Towar Kokpli Cetok Along PM Modi Amipi RHC Me Plong Ponlo Labangso Kedeng Ponasai Along AICC Chunbang In Charge Assam PCC Bhanwar Jitendra Singh APCC Amaipu Ripun Bora, Dr. Mongwe Rongpi, Roton Ingti, KADCC West Karbi Anglong Amaipu, Sarthe Kramsa Lapen, Ke Ongdung Congress Klembang Pietum Chetongdun, Abirta Newsfast Karbi Anglong Pen, Birta Humri Dunno. ऐसे संगठन हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जिस तरह की राजनीति बीजेपी करती है उसके खिलाफ है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो आसाम को बचाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनकी पॉलिसीज से, इनकी पॉलिटिक्स जो जाति के नाम पर धर्म की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे आसाम का मान और सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये सारे फैसले जो हुए वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बाद में तो सिलचर में जो हुआ जो पार्टी का अंदर में जो बदला हुआ क्यों ऐसा हुआ ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या? मैं साफ आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं उनने देखा कि इतने हजारों लोग कांग्रेस की जिंदाबाद लगा रहे हैं तो उनने अपना एक किसी कार्यकर्ता को भेज दिया वहाँ एक जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए। तो इस तरह का माहौल बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। वो जानती है कि वो डिफीट होने वाला है, इसलिए कांग्रेस की मीटिंग खराब है। 21 में जो जितना रीजनल पार्टी है रीजनल पार्टी का सब आप लोग का कैसा ये होगा? यही मैंने बताया है कि जो भी फैसला होगा पार्टी के कार्यकर्ता आसाम की हित को ध्यान में रख के हम फैसला करेंगे। थैंक यू थैंक यू। যে বিজেপি অসমৰ যিমানেই তেওঁলোকে এতিয়া পাৱাৰ আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষমতা মানুহ পাৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰি নাথাকক, ৰাইজে কিন্তু অলৰেডি মনত এইটো ডিচাইড কৰিলে চাইলেণ্ট ৰিভলিউশ্যন। মানুহ এতিয়া ওলাই অহা নাই, কিন্তু চাইলেণ্ট ৰিভলিউশ্যন হ'ব। মানুহে নীৰৱে ভোট দিব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আৰু কংগ্ৰেছৰ। BTAD কেনেকুৱা? BTADত আমি ন' ডাউট কম চিটত আমি আমি কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF মিলি আমি 19টা চিটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ।
গতিকে আমি তাত এই 19টাৰ ভিতৰত তাত যিহেতু বাকী আটাইকেইটা পাৰ্টি নেক টু নেক ফাইট দিছে কংগ্ৰেছ বিজেপি AIU এই তিনিওটা পাৰ্টি আৰু লগত কংগ্ৰেছ AIUDF চাৰিওটা পাৰ্টি নেক টু নেক ফাইট গতিকে নেক টু নেক ফাইটত 40টা চিটৰ ভিতৰত কোনো দলেই 10তকৈ বেছি চিট পাব কোনো দলেই আপোনালোকৰ BPF-ৰ লগত বুজাবুজি হ'ব পাৰে নেকি BPF-ৰ লগত আজিৰ তাৰিখত এইবিলাক মই নকওঁ পলিটিক্সততো ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সবেই কথা কৰিব Banja Pendili Phansi Newsfast Karbi Anglong WPTN BC Department Government of Assam Pen Articles 275 Paragraph 1 Aronateng Surihini Rakriner Kepen Crescer Cap Lapen Inkoi Aningkan Aparman Kapanong Tang Ambulance Sagari Humthom Karbi Anglong Autonomous Council Arideng Kepajir Ponsi Pini Council along CEM Tuliram Longhang Arideng Kapajir Bangso Ambulance Hamren Civil Hospital Choki Hola BPHC Lapen Umpanai BPHC Atumaphan Panongsi Ambulance Agari CEM Arideng Pen Kepajir Bangso Hut CEM Tuliram Longhang Kejai Atengki Non Hum Inkoi Rakethom Ambulance Nangkeleji Dolang Lapen Sonsi Kapre Kapre BPHC Lapen Hospital along Kapacetangji Aphat Saideng Pon Bom Lopusi Alangli Rat Angnu Ningje Pon Ambulance Keron Kepajir Amayalong CEM Tuliram Longhang MP Horan Singbe Deputy Speaker Ritesh Inghi EM Khonsing Rong Pipen Chenglok MEC Atum Chetongdun Aprang nikan krip aprang hongnong kan isi laben ilong lepin na la so phi bangke ai kutakias pilo ai kutakias pita la so hongu bangke appendicitis model pin ati aron do ditum nong bangke je 20% ke hilsia si la so kon ma central government na pilo atak tela hem ke thige lo safai ala jana rong pa phui na hai ठीक है एमपी के हाई पे कॉन्ट्रैक्ट इन पेन सेंटर प्रॉब्लम का white version कैन News Desk Report Newsfast Karbi Anglong So Chingchingcha Constituency Angkang Western Forest Range Parku Pahar Arlo Langkang Forest Beat Office in Charge Ramsing Timung Penja Ponsi Staff Kedo Ansai ke Klem Ponsi Ajo Kelang Cari Dambo Mahut Balijuri Singnar Arong Along Anampi Ajolong Chingpi Kerotang Bung ke Harlup Thik Damlong Si Nilitum Gari Chehangsi Labor Atum Pen Pen Cerap Citosi Chingpi Tap Pen Nilitum Staff Atum Pen Office An Banded Lupusi Perangke Angno Ningje Pon Sonsi Bangso Chingpi Paroisi Rap Likepra Troxi Kibi Doji Lapen La Solong Long Rilong Pat Lapen Tengpi Tengprang Mesen Pen Lapen Kerai Ponalong Methangasai Cepaduk Ponlu Kivangjia Porohu Department Lapen Ratatum Cerap Cetudun Lupulute Mesenji Lapen Claim Dam Mesen Poputa Subbit Officer Ramsing Timung Pen Perangke Angno Nang Pacini Dun Rongmongwe Penjer Song Ingti Newsfast Karbi Anglong Madhuram Terang Arongarat Lapen Jambili NGO Tumpen Celang Petpen Munit Kacehelat Atuar Kapang Tirasai Kiklempon Labangso Sai Kiklemalong Ong Dungarat Lapen Jambili NGO Klembangpu Lapen Rat Asai Klembangpu Rang Terang Lapen Sarthi Terang Atum Sitame Cetong Dunpen Labangso Rongruk Cepaklar Cepang Tir Asai Kiklem Along Cerap Cetudun Kadok Kawe Bang Pokep Sose Arat Amuluk Cetong Dunpen Sai Klemponsi Pacun Pon Deopani Madhuram Terang Arong Angkang Bong Ila sini cuma pan alisi nikatan niki mumateng Jamili NGO ahin pen nikatan niki mumateng pen ni tumrat dati to pet pen pini la so ni tum arong kedam atawar pi ni tum cipang khir pon lo la salang ni tum nikatan teng pen ni tum kroy lo la pen non ke cilang mata alon du lo la sikadu kawisita la Jamili NGO pan alang le tu pan curu ripin une na sini tum curu pal pig lo alang tum ne than teng pen ni tum alam ateng ben krodul lo sini lam thil arti uton pon kong lo Saphapani Pen Sarbinong Timung Newsfast Karbi Anglong Non Malong Sophan Bertang Tongsenan For the first time at your town Lifeline Diagnostic Clinic MG Road Tipu Main Market Karbi Anglong
Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Nilip Sport Association lapen Dokhora Sport Club atumpen patirpi ponsi pini Dokhora hidi pathua klam along kechengsi Nilip inghi Chekimo Amen Pen Football Championship kapathu kecheng pon along kangpu dun alhi Dr. Ronjit Ronghang lapen KPLT Chairman Run Rongpi Kongchun Bang Lotichari Kangkang de BD Sir Amitabh Hanse KPLT Area Commander Alom Ingti Boson Rongphar Rat Asai Klembang Nilip SA Amaipu Winson Ronghang KCS Nilip Aro Amaipu Sures Tiso Karlitang Nilip Inghi Apo Pangti Hanse Apai Kajok Kropi Pencheng Lok Sorkari Gambora Lapen Gambora Anpar Takhet Hegiding Atum Chetongdun Lapu Aluhi Run Rongpi Ahin Pen Si Nilip Inghi Akaya Lamu Pachini Ponsi Alangli KPLT Chunbang Kedotik Lapen Song Along Kedodun Ahut Klardak Pen Than Pachini Pon Malomso Apor Karlitang Nilip Inghi Aphan Chekimo Ponsi Dr. Ronjit Ronghang Ahin Pensi Kapathu Ingpu Pon Lapen Ing Samjin Pensi Pathu Ponang Ji Pu Alam Thi Jai Pon Puthot Kapathu Kapang Cheng Ponji Aphan Pini Aterang Daithor SA Aterang Lapen Hanjang Langso SA Aterang Atumaphan Si Pathu Pon Lapu Pathu Bom Ahutsi Daithor SA Aterang Atum Kapathu Kethek Muchot Ajok Hanjang Langso SA Aterang Atumaphan 2/1 goal pen Parempon Pusi Birtarip Dunlong News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Pinyadeta Lansi Patrick Domi Kardon